أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muna-muna niya hitukbal na to insalak sa pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. In masing-masing naman kita niyo iyanug haraan sin Tuhan Rabbul Alamin kakasay. Labi awlan niya amuin, piabot niya kita niyo ha bulan maha mulia amunaim bulan Ramadan. Wala kalimatahan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangbiya na namon ba gurayaon amuin pagkita na to bulan, sama-sama na to magkita bulan. Pilay adlaw ra kumanbihan magsama-sama ni sab kita ni magkita bulan. Asal biha ini in waktu lando in sapat niya. Sabay na to ingaton nagisin mga ulama, lan tarji'al ayyam allati madat. In waktu-waktu atau kay ninadlaw-adlaw amo in maglaway bihan tanto di na siya magbalik. In Ramadan ini di na magbalik kato taniyo. Bang upama niya bihan dihilan pagkita niyo waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangumulan mahawa magkaabot kita niyo para Ramadan magbalik inya turuwa ingna. Dengan sabab yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsama-sama kita niyo usalun na to in waktu na to. Mangbiya din in waktu na to ini aun sadya kumunpaatan niya adlaw kanagana. Dari niya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maniyo tiyo amoy pangadjian ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Sebab mataud in mga manusia pagkalupahan nila, in maksud nila di hadunya, maksud pagpapanjari kanila, biyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bat asupaya in kita niyo di malipagah. Sin para kala bihan amuin ikalupan ato pa adlaw akhirat. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Piapan dari sin Allah subhanahu wa ta'ala in unu nari harunya ini atau kaya piapan dari sin Allah subhanahu wa ta'ala in bumi ini dunia ini. Wa zinatan laha iwan sin pangari-ngari niya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Bilang pangitaan panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya bang hisiw indeng ha mga ipon niya yung marayawin amalan niya atau akan marayawin para sumpatan madtukan niya. Dengan sebab yang mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun waktu aun magpakaian bihan manusia. Maita aku nilaw niya daran amuin pagtandasun. Daran makananam kasusahan. Magpagkataliin manusia bihat. In kasabunalan niya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangha parakala iyat tudi kita niyo malipuas. Sehingga yaun pa inyawalihan hajasad na to. Ha mga mas'ala, ha mga problema, kasusahan hakabuhi na to bihan. Di iyaun maukat. Di iyaun mawutas. Sabab yat na imbanda sin Allah subhanahu wa ta'ala.
linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Serta nagsabdain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya ghaflatul imtihan. In dunya ini tiampatan sing kaligap iban sin panan pagtatandasan. Deng hasabab yang subay kau saddia. In Allah subhanahu wa ta'ala di nya tandasun in ipun niya bang di nya kekalas, bang di nya kanungnungan atau kan kalasan. Bukun ka nagfarmanin Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbus sabirin. Sabunnal turin Allah subhanahu wa ta'ala maka simala sa mga tao nagsasabar. Ay kunsi sin kasusaan, kunsi sin mga problema aramala magdatuha kabuhi na tuini amuna ing kasabar. Kasabar ing kunsi niya. Tiranan sababan hikali puas sin manusia dayha mga parakala iyaun pagsabar. Ang kanlong Syekh Abdul Mazid bin Muhammad Asy-Syafi'i rahimahullah, jarrabna wa jarrabal mujarribun ma lam nara syai'an anfa' min as-sabri. Kaya kinaman na muna, ay bimakna nagkalabay na sila, nagkananam kasusahan, sarta kaya kananaman na sin mga sila amuin nagpakalabay risab nagpakananam kasusahan biha. Wayruun amuin kakitaan nila labi marayaw atawa kayan labi magmunpaat lumabiring hapagsabar. Pagsabar. Ang kalaw sin mga ulama, as-sabru ala arba'ati awzu'. In pagsabar ini aun upat tiwayhuan. Sabrun ala al-fara'id. Pagsabar ang mga fiyardu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manunjuk ilaw sin mga ulama kagawot sin pangatayan niya magparagbus haparinta sin Tuhan maun kaniya. Huminang sin kabayaan sin Tuhan maun kaniya. Inhikar walaw sin mga ulama sabarun alal musibah. Pagsabar ha musibah. At tatkala ini kasabaran sin manusia uno na paratungon musibah maun kanila, panandas maun kanila. Hipanghangla nila pa Allah subhanahu wa ta'ala inyatu kata. Laong sin mga ulama masubah. Makarauhat sila pahala. Makakawa sila pahala dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta nagsabdain Nabi sallallahu alaihi wasallam, intaulaw niya kiyugdan sin musibah, uus nagsabar siya, dihilan siya darajat, kasiyaman niya katus darajat. Inhikatu niya sabarun ala adhan nas. Pagsabar hapanganyaya sin manusia. Manunjuki paakhlak mga tuan. Paakhlak. Kitaun na tubain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamasan niya mataud amuin mga manusia marugal kaniya umanyaya kaniya. Maniutiyo kisabihan hazaman niya tuaun pangdaig sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kahawain siya yaun maglano magsapusin halaman niya hipagbungit niya matupahalaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumagawain Nabi sallallahu alaihi wasallam wala siya nakananam. Dugal nabang biya katutan niyo ay mangipakraulaw ni ing kaaunan sin tao ini. Di kita niyo magpakatanambihan mang kita niyo di makawaos. Ing kabayaan na tubihan masama sibu isap. In Nabi sallallahu alaihi wasallam iumpama niya nakatutan niyo. Nisan pakitan niyo iyaan niya yabihan.
Ya tu insa minnatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kananam siya bakasiannya ya sin manusia. Sumagawa in piamaus niya paglasa. Naabot man bihan na sakit intau yaun dugaing paisab agama Yahudi. Unuin hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun niya siyuknaan, wala niya siyuknaan, wala niya pagiyan singkato tanin na. Maraw na sa tulong niya mong biakato tanin. Yugdan na long niya busong, nasakit na. Na inabi wayroon. Agaman tuan bihan diahan niya pagkaon. Intaon ang nganyaya kanya. Sabrun ala adhan nas. Pagsabar apang nganyaya sin manusia. Hambuo kini akhlak mulia. Inhikaupat niya sabrun ala al-faqri. Pagsabar haka miskin. Ini ni manunjuki. Nagridha haunu-unu na tiyantu kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bangin tiyantu kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala ingkahalan niya halawang kamiskin tiyayma niya. Sumagawa mataud da isab tabi ayaun manusia. Amuin wayroon pagsarang syukur nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Baratungan sila bihan, kasigpit kamiskin bihan, piapan dari sila along kaunan kamiskin bihan. Di nila matayma. Wala nila kaya sabaran, unu-unu intian tukan nila sinallahu subhanahu wa ta'ala paraan. Bangyat tutuan tiyayma nila bihan. Pia sinup nila pabigi jantung nila inyat tudeng hakatan tuan sinallahu subhanahu wa ta'ala in sila pini bilang tao miskin. Unuin maruhat nila lang si mga ulama. Amuna in ridha dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang magridha ni in Allah subhanahu wa ta'ala, tantu marawhat niya na ingkatan, unu-unu kabayaan niya. Lumawi patuan deng hakatan niya angan-angan niya, ingkasaddapan hitong baskan niya sintuhan. Aw niyan manusia magpakananam siya wihan. Long niya, di ko na kayahon long ni in musiba di matungka ko ini. In sakit ko ini. In kaway pangarta ko ini. Magreklamo na siya. Aw niyang bihat tumano siya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuok ubat hatau amuin magpakananam bihat Tuhan tang niya amuin. Insa kaula-ula in panandas kaniya yaun wayroon nasibu na atau akan landuk na inlabin, landuk na tulim panandas kaniya. Inagi sin Nabi, insa rayaw bulan sang maun kaniya hika uli sing kananaman niya yaun, suway niya tumtumun im mga kabuhi sing kanabihan. Upama niya insiya, nakananam bihan panandas along kahalan sakit bihan na sakit. Insa kaula-ula in pangannali niya in sakit niya unwayroon na magkauli ataw kayan landok na in sakit niya. Tumtumun niya subay in kabuhi sin Nabi Ayyub alaihi salam. Hawihat na in Nabi Ayyub ingkatan ang gawta baran na ini aw na sakit bihan. Sumagawa wala na bugto in pagsarang syukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya tuan malugay na kami nilong niya nag-ambuki man sinasawa ko. Huan tahon na way naman na pinilong niya nakalawag to. Magreklamo. Masusa. Tumtungumi Nabi Ibrahim alaihi salam. Panandas kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukun hatang kutahon siya di muab Allah mga yung anak. Sakalituan dihilan man in Nabi Ibrahim alaihi salam anak. Amuin malugay niya na piyapangayo fa Allah subhanahu wa ta'ala tiandas ni sabsasin Tuhan Rabbul Alamin. Uno yung panandas kaniya, piyangayo kaniya ipasumbay in anak niya. Ang biya katutan yung ini mga kauhaan tahon biyan wala nakalawag tuwo biha. Nahat kiwi tundoon hagwa yaon. Lumawag kita nyo para kala. Di kita nyo magkasabar.
Hangkan long sin mga ulama, bangkaw kugdanan sin musibah, aramala, dun hagin hawawaran mo, uno-uno na panandas, tumtumain mga kauhi sin mga kanabihan ito. Kumuing kasusahan. Sabab matali mo, kaunuhan in problema, kung ini mga problema sin mga kanabihan na masa na kaunayat. Bang natu sadya kasabaran, in uno-uno na panandas ka, tutaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, uri nagisin Tuhan Rabbul Alamin. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi isahab. Hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala intutung basan karayawan maun pataunag sa sabaryaun bighairi isahab. Wairuun jangkaan niya. Karayawan. Hangkan long sin mga ulama, wairuun say nitong basdugaing pa mga taunag sa sabar inibot malingkan surga. Intao magsabar, intong baskan niya surga. Hangkan long hi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman. In pagsabar ini ding hapag iman. La imana liman la sabara lah. Wairuun pag-iman sinhambuk taubang wairuun kasabar doon kaniya. Wairuun pag-iman sinhambuk tao bang wairuun kasabar doon kaniya. Ang kanin nagisin Tuhan Rabbul Alamin, ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Nag-amay-amay tu rin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga bariman. Bang ibarat bihan magbagot bihan suway marayaw ing kabuko niya. Gauwot tu ing kasabar niya, mauwot ing kasabar niya, makamdos. Wattaqullah, kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Deng hapag sabar, iwan pag mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, in natija niya, la'allakum tuflihun. Supaya in kamu yan magparuntungan. Magparuntungan haadlaw akhirat. At tatkala magparuntungan na inmanu si haadlaw akhirat, ingkatan kasusuakan niya, kananapsuhan niya, iruhol na kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan hangkaray da kita nyo magsabar di hadunya ini. Ingkatan kabuhi na to ini halong panandas. Bukun saukat halong kuyag kitabihan, halong kahayang biyan wala kita yung tiyandas. Halong kahalan kamiskin, hapagdaya, atawakan pangarta, apagkawasa. Hakuyag iwan sing kalamma, maka sa iwan malamma, inya to panandas na Allah subhanahu wa ta'ala kata. Sabab ondeng ha mga manusia, para tungan buhihan ko kakuyagan, pagkalupahan nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilang bihan pangarta, kalupahan nila inhaka patut sin Allah subhanahu wa ta'ala duha pangarta nila. Ang kaywanan in kamiskin, datong dihilang sila bihan kamiskin, pagkalupahan nila in Allah subhanahu wa ta'ala, dakan nila papagkahin nila manusia bihan. Hangkan halong kauhaan tag-upat jam ini tuan, wala kita niyong nalipuas, dahil nga panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan tuntumun na to, in maksud na to di hadunya ini. Bukun ka nagfarman in Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ko piyapan dari in bangsa manusia, iban sin bangsa jin, buat malengkan magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insiukat sin Allah subhanahu wa ta'ala, deng sin tikmil hapagpapanjari kay musambil kita nyumuy paliyang lahat ini. Insiukat niya ingkatan ni'mat bius niya kay mo doon na kayan kabuhi, doon na kayan uno-uno na indaginis ni'mat. Mausal mo hakawayaan niya. Sabab mataudin manusia magpakalupa bang uno in maksud lari hadunya. Hangkan mga tuan, sabaran na to. Hangkaray na kita niyong magsabar, bukunda mau kay. Sa wasag na bihanin pagsabar na to ini, pakanuman tahunda. Hapag sabar na to, uno-uno problema, panandas ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala di adunya ini,
tungbasan karayawan sinallahu subhanahu wa ta'ala amuin tungbas di mabistah. Nama hunit amuin magsabar na kita nirit tu adlaw yad tu adlaw akhirat amuin wairun nagapuspaid na hanya pagsabar na to. Sa kau tumay mauno-uno intiyan to kay musin Tuhan. Sa wairun na mahinang. Magsabar ka wairun nagapuspaid dahan niya. Hawak tu kau rima tungaw paliyang lahat yaon. Dumatong indua malakan mananya kay musambil naabot kau siksa undun halawm yaon sa kau tumayma. Magsabar ka wairun nagapuspaid dahan niya. Biutang ko sinallahu subhanahu wa ta'ala hapadang ma'syar bihan amu inggi ikan mo bihan tumbaga. In mata suga papawaw mo bihan ang kamil dakuman. Bihat tu in pasok niya kana naman sin manusia biasin hantang ud lumurub tumunga sa sila tumayma bihat. Magsabar sila in pagsabar nila yato irong nakapuspaid dahan niya. Hangkan sabaran nato. Hangkaray da kita nyuri adunya ini insungon nato ini kakal salama-lama niya. Aun sungon nato. Hangkan lang si mga tao nagnanasihat bihan yung pamanilawihan ing kita ni urihadunya ni besin hantang nagtulak-tulak. Wala pa kita ni matong matupa, wala amo intudjuhon na to. Narayang hasawabiyat itong mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, amurayat yung biya ikabulansang namo, magsama-sama kita niyo umammal, labi awlah bulan Ramadan, akahinapusan in sabaran na to. Inkaro na to, sabaran na to. In hawa nafsu na to bihan, paagangan na to. Dawhatun na to indian di sinallahu subhanahu wa ta'ala kahinapusan ang po Ramadan ini. Murah-murahan mapi kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala dengan mga manusia nakarawhat amu in karayawan labi ding hangibu bulan biada kita yung nagkapag-ibadat kawaluan tagtu tahun iwan tu bulan amin ni rabbal alamin matarbilang kita dengan mga tao yato. Mahuli patubtubon na muna sa dito. Kami ni mag-uwi papasog bihaon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.